Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Kwezi watukufu hadani na bushrani khair umara nikaundo mlio harumaze tsanata za dunia watukufu skwalelo nutifanya nje banu hamada nzima bahi ikao mada yoyo mada muhimu haku ya hususi wandu kaundo rwao harmaye nsinu nadizebie ngarishi yao kana nga muvuma ya juha iparao wa Komori ili rendera rajue za habari za hezebie kaunga mwanao kazebie ngizo hali sevreze ngizonga zitabisho andu wenji wakana zebie ngizo harma 2000 euro nanga mjua wensi hatu na lamesha kaundoro nshwaru mwensi yenu sikanzani sange mbavize fikira za hangu ni rongozi mbavi madhamane kaundo endela uneze rongozi yenu nana si wa Komori kaunga rujunda waru mwensi yenu ngamfikiru kana wa Komori watukufu zinsi nungwe kawo zandi saleo shahani sukura ilwa mwensiinu ngartungwe shaka rwa juha na rawani ya biye na rawani ya duwani na rafinjao alafuze nungwe hizo karja parona zenda mahanu na bumi ngamjuzi so kana yetabu ngyo harumwasi wa Komori kawo ndorlo harumwa yensiinu ukana nga wandu kwa tushindo tafautisha ukana yensiinu ngela dimo rijo kanga bonongo zjuri tsanganya ngabonongo ko kenotsongeza ritsanganyie leo wefa mru haruma ze movement kaundo lo banu makala ni lo bafumru adabla haki au mruko yusu tena azali kabati mra pare dar matanga au warunga swali yawe da baru hawenza ho baweti mru wa movement ya hatu shasitso kabadzima zero ngozo tsipia yabukarna ujuwarke badzima haruma wo mfo halafu ila namna salamu mwana mtukufu na swali ila namna yokala leori wani ndongoza hatu wakebamvi ya wandu wadogo kanari tsende na rudi zongo za sidorenga za ndongo remelangere tamo politiki wakabanga tsungoji wawasi banu yemu wa hedaula weza henga zendao sheba kukaye sisi shorwani yao Henry geladimwe wakati rwani yezila ndongo za hatu ndongo za bie zongo za hatu za ruhusu ketsino ka azali ketsina mrutso za azali ketutsa mru mwanzo wakamono kana juzi banu eni mrakauda Komori ngabwandu kokwa tsumwanza hata wamde yao ngamboja no arenge bia 2000 ngabo wa mwanzao no arenge bia 2000 yabo yotsinu ngokole wake wanru wadohe yabana mbokana leo mtsende harmule bunjilo ilo jao narkera doro kana baraka tsidoji trashonga harmweza hatu shaizo mimi no ni sawa ndala madhamana wakanarika banu ruono wajuha movement kina zuki wangu fakimradabi waoneso kana kwa wanao zerongo zinu ilize biezke rahisi ili wana Komori watitabihe usu msafara zerongo hizo mrujo jelezo kaneze rudanda na bongono kana wandu wawazidungu banu wamba mrugo leo kaya leo wandu kongwa mongo sutenezi emra jele waje kana le mrulo Faransa usutenezi utawombo kangu tabiho ngoza usubie anafu uono kanaze bia tujuru ngasogo hesha katsusia ya mnungu leo kana walaikao ndo alohula wakubalio kanga wandu walohunu wawani yao hauwa olobo nzima unganya uze fikira zao ngwele wao kana sisi ndio tungoji tashonga wakamrungu aminu kana ngwendao wala heze faida ziliyo wadiwa unduze faida wasiduku ukakarja paru zishaza hambwa baba hanu yabule ungaronoka ole jwalitso leo madhamana mjuha wanu muneso kanga nyima dhamana husu ya kesto kanale wako wana Komori ngwarango biezali na mkeradhi irirensi heno siku ritsujodo henda rambokana leonga rujuhao maudu zelala maudu jau ani batsinokana gari fanyao rongo konga zinikawa ro faida ya bumrugo no kale la confiance ya dhama na ularmentsiyu na kenge Paris na kenge Marseille na kenge Lyon ujojuhamba ngwazo rongo za husubie rendera himera mbengarwanoni zo wona kemakinu kana ye confiance saitawa yaweka leonga wandu wa juha wambao ngari wani yao zerongo zinu waparao wandu rende dimash husuruza husubie na mkera mkena mwa imani ruwani zerongo zinu hau kweli bakena ukiri kenu siku joja banu rutodombo kana leonga ndora wani bie leonga ndora fenjao na bozerongo hizo ngamtsugori mreje iwanyi getsungora kawana ndo alarumwa movement wambao ngwanza azali na jao
rende wamba kanga fanya ubunjilio ze faida zijawa hondu ze faida basi watawa wenge na ransi baba nu tijeru dojue keno sikurtu do parona komori na mje baba nu ze biezi heya na mje baba nu ngandora wanie bie wanraju hawende watao juba watia watao ze sahara watia wanrode kabala wanrazini wambejao ba kakarizi wano tena yabo yonugo ilo hatwari okangara tungo jangamiza rejila tize confiance na mkera baba nu wanakomori watabia baba wakati ndini rujuko jiwania shanga mwana ukangari saruma movement okana wanungu anza wanukwa twanza yonugo yambali okahena mrungene fikire ya hai sina ujuwa wala ya twanza imhuwa heda ula ni msamiza mvuka na tso mwanza bahe kana ujuwa katsaba kana nsu amilize fikira zai ya bekanso mwanza sha ngabonongoko ngazijuri tsanganya biye rongo za biye duani zungari tsanganya so pia ikakari jaona wala madhamana watenda wazango zinu rawambio kana mkeradhi henu siku mtsodojo hapa mwambanga mdoma wani ya rongo refanya domo huu mtujua zengo zila kartujua tazende ndavi yode mana wandu wenji watawao watungwisha movement namna ni watawao ukangana bila nondra weri wono wandu wari madhamana wangabi waritenda mwensinu wamba mjerende hunu leo jao lewe diaspora tendelwani wandu rikana rais wa diaspora vanu eri wasuridahu kamtsono ken wakati ngartsungore jedi ngoni yokana ngasi vanu ngartsungu jire mambuda ze tabu honda sikartima solid karde juju kabanu rabo kana rizi hapa mratsirenge bie rikensi rabo kakartsurenga bie rabe kartsuba hiza ba utojo shamro bokana miamfanyo bola hafanya na bakamna zemangalio wenji wandu wa uko kwa himobanu ambao kana ze biengi zwaliba ze taxi ngzwali kabatsinsi waliba o taxi ya rais amane tsi hatu ketushilia rifanya ze tabuhiti ngaruzisao e taxi okana avioila we banwede akansi komori ketuliba mjuma sa 50 euro na bozen tsizirwa jina kwa liba wa ali hanasi shamdungole wakana zibata zinu pia reparsa o biezali dasi na mangalenu sikuba javaka sibanu sizo parsa wa komori wendiwa hezebaya yokawende mahala waziniwa mrugutso nge tayari ajue ambekanga mina agence wanrede bala ushetwa bila rukatsupashia ibaleza jirindi ni bala ila agence ya rabo bala kadha zenugizwa tabaka kasukiri za kanru msomo rajuele dala wahindi yokahinwa kati walova kansiba anu wanronzo pashi ifo ando karmatabu biezikali heni mrende abu agence yahe wala wazini wa mapesa wala jao zengo hizo ikola dhimwinyi wanuko msamlamu ngamambao kakadora wani EBA mwelewe kabula rare jenda mwela sali yokana wakomori waleme wao wakomori kwa tabi hao na mesu ala hinu tujujibi wakanga mrulu jokange vanu ujoka tayari ya tsange mbabe fikira yahe ya rongo mbabe su ala hinu ya unese wakabanu inu unumtsango rutsanga usunsi pia shakaba tsukongu jobana jejonese kange na hili mwa msomo au mvu shaba leo bure shaumu mamanda zenu zilawana ukanaru ngondwa wani EBA lazimeni mratsange fikirahe ukananga mjokana zinrongo ko henu siku ngazambao banu henu siku wanu kwa Jehova banu wamegandora wani EBA henu siku ezo ngozunga zurudaonda mmono kaja kilavani akaba anuze fakimrada abize wao wajua hawamba kananga muvuma yokanze rungo zao za mwando ngwa wanao ze bieske rahisi yakadwa bili ngwa wanao ili mwana mkomo rujoba hizambahi urarumensi inu yadu itowa urahisi kinyume ya yabo mwana mkomo ringuli wali usudwani bazamba garibanu mashaka EBA mashaka leo wamba kangari johore ndar mala sali ndera waneze ngo zinu wengela di masisi be message armema dhamana yokama le jwalitso enjojo abana bakarango de atsahe wanu hangu paro wanu rende bahanu nabonga mona okarendo bamani abo refanya domo akartsone marunda yabonga mlatsawo confiance ngamangamizawo wa komori yode mane kao mimi sijaba nonesokana narkera ndokana baraka kanru aparo ndongoza huso andotsi pia ridwe tafautisha ndongozokana inu siasa inu nongoza faida za tusotsi pia ukanabwe famru kabajaho kawe imru adawla haki kabajaho kawe hanza zali sha gam amini kwa wanawe bwana nuho kweli wambao kana tijao ngwa wanao shangwa wanao na mrukonge na yezi wanao za kweli shanga mwarukongo nzware ngeya ferinu
waje weitie nuko za problemu yokana sirke rike hunu ridweta wanazerongo leo mru yake na hitima mrambe kana ngamparo wanru mrambe minsu ujaba wisuteni azali izo mwenyadazi nonga mwana ukarisuka banuka patia parodumizo ha matranga shawe famru sitwamba ina lillahi so mngona mrehemu yode heli rakatsibanu shantsuo no kana leo garidwe daraja rikebanu ridwe kama nuko za tutsipia rijonda faida wadoka wandu wake komori au wake maore au wake mahala wadwambo kana mtsende hari mweze ngo hizo na mtawe vandu yabo ngari tukonda ngo hindi namono karba kama raisi wenjibanu watede diaspora wanasulisha dahuru mva mzima mjoro ne sawa ka warasulisha de husuze papie monwana komori walo hunu watsona wandu watsujwa remela dababi shabo bahi mrukatina papia baki pakayo ndo mnariali ende afanya ukumbi au nsujua hayo ndo msaidie hiyo shakabatizwa mana mzima ya parwambwa ngabo association banu au jau zijifahario hanrongozo ka wasaidia mwana mkomora mwapapie hauzi jifahario ka wabala muvuma banu husuze pia zinu wazaswilisha hawa jifahario yokana idwani hatu wana ni yokadha shaza ngo pia ranziba la tabanu karjaporo na manongo na bozo pia wandu hibanu warongo la pizi wao ka na mrensi kamtsunga baba taani inganyi yabo jau na banu kakarsurongo sana kabati mrimo banu hasaidia fikra harumaze ngo konga tabi hao yabo yo hatwari alafu mrugu tabi wakati mrugu no usikitifu yokana rende hata ngasina namna kana ndo jabanu rehimare rongowa erione wandu mrado mabanu tsenda yemenya zila nungwe kaunga rujuhura faida sutsipia mrukatswelewa yokangabo rukongo wa hingo utayari hini sawajisha mba movement banu ekale orambanga ndora wandie PA na mkera dhibe yotirugo ya husu siasa yotirugo ya azali cheyorugo ya hatu sonti pia kwa ejukandarenge pia maudu gejoka walangwa nzo azali gejoka katsumanza yawe kale ungazo ngo izoka kartuji milia harado kasoli dukananga monongo zari husu sonti pia mru ya hafa maisha hatu papie bie duani izo hatu sonti pia shekale wandu wajuhabo kananga renda ondera wane ukana yeulone nsi hatu kartujibanie hauye jao izo ngo zambali ukamimi si hamweza fikira zanyu sina huja wala sina ulaumu shay wolekao hapara na mje babanga aminoze fikira zangu hai daula kadha wekutuzi amini yumrugo jojo hole ukana kakujenda zila fikra ikawa nuko saidi yao kabati mru uhunro faida mweza rugo zino rawala mbongu uremo ngambona ukanga bwandu kongo banu ngo wani yao kana wanugo tabia hao kutohunda mkomore hamla pizza bawe jao wala wamboka na wanugo tutabiasha na reke batima kutohunda mru hamla pizza memono komatere zinjiba ngabando wendo hata bakane bana bana mjomba wa mdahu wala pizza wambe jao bure na bonsundi hokabananga mdeyo haunga mpo mji wangu shewe jokana mrugutsa mji wangu ya ujue shado chokanga mambo fikra yokana rekeja unarkeja ba banu wakati ngarjondo mwiso heza ngo zinu ha fikra za mwana mkomori ngazedwa katizika jala hangu silapiziwa banu siradwa mara siradwa mwizi tsangwa chao shezunga muaminu kana zenyi wengwe pia suti sawa msona hamane mwana mamtukufu tiramu juzi banu rogo za usufundi leonga mmonao kana hama fundi watunge banu usiwasasi ungaronoze faida zayo kangaronao kana nguni kwanruwe nji rongozi nji fikra dua wangu saidiwa mapesa wangu saidiwa loa wade usaidiwa jao ngambonao kana gano daraja garona wa komoro wajobanu wa mlapiza wambaye jao watoa aya na minja poresha aya mrado hime toa aya irenda ruwa nafiki yela piza wanu norenda ruwa gangi norenda nezenuko hizo kujaziona yoke mwanadamu wenye mgangi kujauna kapa fanyi ho gangi banu shai wa komori wasi haina rongo mrajona mnungu wanzo wafanya rongo njema ifwe hebanu ya mde ifo mlapize ifo mbewe jao abo kamtsono ke kakarsurongo zana zenungo hizo yokakarizia zenungo hizo karisome sana karantsize komantarimbi baba nizo karno parole baba hanu shekanga nzuru wasirike yabo heni mrujo jabana ajala pisa remwale kotsi heni mrujo jabana barongo za faida rijongo na faida sotsi pia warua wa mde wa mlapize wa mdumize wa mrende jao wotsu binadamu wanoka baraka yode mane kawo tifatarti bu intervention yinu bone shokale dimanche wanugo una nao mahususu nugo za husubie
riwo be message armwa komori yokaza ngozini narudo kama solide amarugo za hatu sonsi pia wala watondoze ngozinu waelewe yokana wabuha muvuma bano hata mizishi una majana mangabi ezo ziribe handa na mkeradi ujoka helewa ba kana ngwanzo ya waniye mwana mkomori ngwanzo ya laoda hunia ya kedhomana ya waniye mwana mkomori arumazila tabuzahe mwelewe kana wakati ujama berongoza kweli ridunge zeno ngozinu rirenso kana narifanya muvuma hinu rende banu bakar jonga faida baada hapo akomoruro ne malaba parce que ils dizorelewao okaminjelewa kana jaklafani nwanyanya na waona fakimrada abi wajuha wambakana hirugo ya mwado ya hao dokawa wango wani hao pie ngam aminukana hata ngabo wanru ikao kwa jaka mwese fikira zao wakaulinda waoneze ngo zile kweli wakawa waswili neze ngo zila wazamba ngam amini yokana wajoka wahonru wanruwenji wa wadumu shabana wanruwenji ndata wa fulawa magaya wambao kwa jawaswilisha dabokana zila wahamba zoka hadani wa wani hao pie kwa jashida waswilisha zango hizo chawa kabanu wamba muhimu de pie muhimu jao zenungezo karjana suivi yaborele ukana beseye wende mkomolekala wa BBC ijokir haiki hatu kongar jokana ze movements njondo wana vanuzi faida nafsia yabundu jombo kana bese wende wa parisa ze faida warni watawa we karlala shetwani haina nungori adu tofautisha haina nungori renga tsanganya bazima baba nikaina rungunga tsunganja abantu walumwa na mkomori oborutsanza azali iriso imara mukana na mtawe iritemro irimenye yoketsina tamana yokabengwa leo mjama bakana na mkase ya azali kasina haja mujorenge biye mujopashia emi yewewe wabaki haramaze fikira zaho wajukana ngo wendo mbaba hanu wende wahime wabaka kungota bioneze rongo zilwar mwenzi behewoi ya himambo kana miamono kakeri jau heni mriele ukana ratafautisha ka wenge hunu harumanugo za husu siasa chanugo za husu kungarjunda faida miti jona rikera adirirensi babanke kazina urini kahata marunda msuo na ukangarjudunga wo mwendo hunu ukahaina nugo zijojar mwenzi rimerzite mtsanga salamu ana mtukufu asana gosator salamu ana mtukufu turam salamu mwanama mtukufu Mustafa Bakiri alijamali lai zerunguzo tsipi na rkeradi salamu ala makiki na rkeradi ondokana baraka iridwele okana gaborongoza rihusu sonsi pia gaborongoza tsuri husu bazerunguzinga zisikitishao yokaheni wakatiri cho waju kandongo banu wala wahime wareme wala wavurize wala wade yabukarjwa sulida nonga monoka nusikunga zerungwa tsukonda kartsukonda zozidi krizi eni bantu banomona mkomora mwensinu gabodo hata wesa tomaya nogoza husu papier izo watu hisa tomaya kwa tuja mwendo da hubi leuma na mkomori ngodo bahano mabanki ya mtujua eda parsa papier kwa kala dimu ya hunde edi ya hunde wanru msaidie wamfagile jao katuja ngodo da hubi leuma na mkomori ngodo harma problemu izo husu papier eda baba nungela dimu jao ngemjeni waheza ngo katuja ngodo da hubi nezo pia nga madhamana lobanu wanzo watende konswili na izo pia nga madhamana lobanu wanzo wadwe tende usoni weni kwa sheo wambaleona rawani ejao eriwani ya kadunga wengine mkera dingi madhamana ikawa umwamba nga manzo mjuhe redera pa tartibu yokana zebiezi kerahisi irielewe iridwe haza message zinu babanu haina sabaja vakansi banu hamandizo na zamba nga batsungojo haina mrambakana habu washas rende wateza hatu wa hatu wabalaze maliondo wafurisa huishatengwe karichapashia wala jau wala kadha pasko hili karitiba zima na rikeba zima harimweza hatu ritawe heni mri ya separe harimwe ila nugu ya husu siasa ukaminga mwanzo azali minso azali shazila nugu za hatu za wazima na rikeba zima bengi jotsongeza ritilwe ziniwa shaina wakati ngarizini wao ngabwanu watimiza manru mengomira arwa unsuju wa polisia yao watuja vakansi na wakana rongo zaka muhimu wende waloze wawahe warenga biye harumwa maziri kahunu ilichoju hata mpaka dabaha watsongoia nguna rifadhi nge kanga sibazima zengo izo karno paro waswili yabo karno paro henda ndera ndomba kawaziniwa weikaja ziniwa shanyima dhamana kaunga mwani yao zengo zinu
mrole senzia yoka mwani ya bie yoka zebiezi sihi shanga nyina bahanu kwa mwana mkomori ngujuo kaya ethamba na woyende awani ya bie ya siha shanga mwendo balana range bie yabo aminukana kabatujo baba iha mwadomeije yarambiarange mapesa ndiani kemrudahoni hau yarambiarange mapesa ende bahanu ende ambe banze reserve bie banu ijo wakati huja ndi ambo akatupashia iyo de mana kwa tsikanzani fanya message yinu yokanarkera dingi madhomane kao gamani yao zenu zinu mke madhomana wa kweli bwa komori na wakati kwa tabihao kadwa bili si wa komori rilo banu rilo tofautisha yokanangabo siasa ngabo rugoza rehusu pia wa mfosi tsoka bazima kabatimri ya hafa banu yamba hakadaula haki hawaka azali ya juro ka wa mswalia ndo wa daula haki shasi tsonda sunti pia karisho rishawo siku nderi miri swali yabonugo za husubie na rekebazima benu faida tunsi pia alafu enu wanru wabakerama bebakia wao wadwere mahunu nore mahunu alafu wa komora tukufu tijo utaji ya mwanama mzima ulobanu harumwana mlobanu desinganyi shenda wake mzima ya behedema ndibanu ya rongwe mbabi yesu ala inu ya tsange fikirahe ili rijojozi yao mpango tijo mnika ni dominuite jo kapre ya nere yabo ili nimkubalie ya ile sababu za fikira zae wakenu suala muhimu ikawa ilihusu sonsi pia ani mishiliona armaru mlo yabo tujijiba mzima ya beheba ilia une sababu za fikira zae insunugo ko mnugo jo pula shahid so au insunugo kartunja manungo shenu nugo ya sonsi pia aminu kana bandi hanyu nyaro kongare insurance sin jiba mzima be demande yabo ili yatsange babize fikira zahe husu yesu ala yinu ngafikirama mwanama mtukufu usu kiwango fundimbainga yabo sijojibi wa mau wonese babize fikira zaho armwa yesu ala yinu kanale otsone sokana gela dimori tafautishe yo kanale wo imru wa dabla haki wo imru wa azali shari tafautisha armazila nungu kaunga juri sanga yaso pia ilirunde faida wenge nsujua ka amononga webanu haba usiduku ani uintervene babe arumwesu ala hiyo ijomkinishi ya unelezo kanange la dhumori riti tafafutishe au kadha ilinelewe wenge ka huve hati yojibi wandonono simpaka na nzihe numero ani ngamjojubeshe ya yabo alafu asepte unjie urongoe zefikira zao mwanama mtukufu ngamjokana ngo wanu yo siasa sha hujujua wenese kabati ngona gawe libro wenese fikira zao yokaimana na ba mathalani kesho kana wengo no sokana gala dimori sitafafutishe yapongo jone seze fikira zao ili nielewe ili wandu waelewe ukana yunuru muhimu ukana we mungu ni mwandu aloba wani ya ongo ziji zai mwana mkomori na mitsundo bahati super saban wenge tijona maube hauni ubeshe e demande tsujua kama ubeshe obesenge joja hiyo ngiwa nkuru afikiringe joja hiyo yabo tijo jibo mromada ho telefone banu mana yabo wajela wana faida zinji ngiwa nkuru tibeha نعم السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم تكوف منامة أحمد. نعم kabisa l'émission. Nane le suala ikawa ujanilo ukaya linu suala la huwa Komori. Abobo lilula wa Komori ngila dimori tafautishe baina ya husu le suala linu ni politiki ya hatu rilonio rimeneo rangu 2019 atarjero wasibide. Mimi personnellement kamjuka bunjilioni he entere ya ukaya wana wa Komori wanti pia hususan wa ishara mji wa Marseille wa Parwa ili wende watsange fikira ijo utsongeza maudu baparhanihe
namna ya ukaya mwana mkomori hususan ulo Marseille ranzi ya jue ya Paris biye ijo karakis ijo utsongeza ya jue ya balo wanaziwa na waaye waili wararu wane hulo masiwa. Mimi bona shefi kira siungu mhono ikawo tiende haruma mabunjilio maili hata mararu shanga mina ndongo ya kauni tafautisha baina wandu ikaundu na waparisa yao akawandu na waparisa yao wakaunika sura ya nyirwaji wakaunika itiketi nyirwaji ikaungendo kinyume na ulamparo raparwa haukamparo raparwa riparwa wana wakikomori yabo wanu ikaundu hunrefikira waripara leo wana wakikomori wapara wana wakikomori wende waweshie yabo watsanga abatunga rendo ratsange sha tiwaelewa hamaelezo waneleza waeleza ukaya mwananyasi mbaye mkudu ekahu jaharumwa mkonti unu banu leo harumwa mrekebesho au tsaharengeze zinu na singa sina mwezi wa kamili rangorandiso hadisi zenongo zinu ekahu jaa ngojo tongeze kewa komori kwa waja haukarangu aswili ngawe na tiketi nyinrwaji ikawa nruwa nchipi yangu huona au kawe mruwa waisa wanji ya haruma kadro ya politik ya waika hujari riutende za banu leo ya wanrwa jina kwa na huja yone mana ikao ngamprofite haruma mpangu hao unu ni paro wa komori wanchipi ya wajaru maumunano wa 25 ili wajawarende watafautishe baina he politiki ni maisha ya he mwana mkomori ikaunga mzambo banu ndondo harumu mpango wa mwana Mahamad na beukaya bale suala linu ngilo mongoni mwezo nongo ikao leo ngarzida iyo ilizi parhanihe uharumwe mwana mkomori ulobunze ngarzada iyo harumwe nongo hindi ngarzida iyo harumwe haki ikao leo sonsi pia haina msimandasi ngwekutajio iki harumwe masiwa ya hatu awenge ntina zinjizo hamba wa harumale suala linu itondo ukaya borono mimi na mbwaunga mina tickets ya ukaya ngamdai maudhu bapare hani daula ya haki harumwe masiwa na mbao ukatina ujua ntende shangela vimwe ni kaudingoni ngarjuao mruja konsula au mruja ambassadeur au mruja conseiller wa ambassade ekahedwa nzaje yabo abodo banakanza na swidi ukayabo katiyo abori njia haruma ila kadro politique abori la bunjilio lirengwa litilo haruma politique eheli wana nyasi watendeaye muvuma yinu waone sao parce que ikawa ja abwamenye baba tasisi batu ngatutusiza hunu rambe uka la bunjilio lazali shati lati bunjilio la huwa komori mwishokwezi mwanama idhan Mwisho. mimi nganambo hena mna ikao ndo naishia si tulo tukatishia shati kayabo siwambia ukaya si participe haruma mabunjilio mararu ya organisation ya mkonti wa dimanche uswa komor ngamungo mhono shatsambiwa ni kabingoni ili wa komori wajojo urambu wa etiketi ya nyumeni haukayo nloni yona tendeza ngejo tsongeza wanduke kwa wacha mwana Mahamada Shabani shatkata nambo kada abufikiri kawe le wano rondo shatkata nambo kada ama de suala hiyo ama masuala maili mubungu Mwenyezi Mungu ajale shida ujibu yoni rijojo utimizwa mpango unu oka nsino ya uhomo hakusha namna kalamari ili mrasangaze fikira zahe okazi ndo gokozi tabisha wandu mahamenji kada nono sokane kutsuono kana ngabo problemu yokana kale haina rogo juko tsongeza tsanganya sotsi pia
zija zone sokana parce que kabla zarangalie zinongozi tsongo zore tsanganya sonsi pia tujuru e madhamana tsora kada wala suwa wanondwa dawla haki suwa wanondwa azali ekutsona kangabo iyo problemu yo kana eni sarjo kana rongo Mwana Mamada amsubutini waambie leo wananyasi kaundo watendea mpango wa husio ule bunchilio la 25 wao kwa tsunjia harumwe kadra yaho wandu kaundo wa leo harumwezi movement sinsobiri wandu wao lo yabo wonti pia kabati mnolo na movement itoka yonti ya dunga washao au kawa ndu watete hatu watu wao ikao kwa japaro huja haruma dimashi nganzima haruma ze dimashi kao kasi yabo rantirlo na mahamine mimi tiende tuambia ukaya tiende yabo tiono washio bonfo nyido shakaya ngamushake mwananyasa litafiki ngiabo sho mwananyasa litafiki ngiabo parce que wande ya wabuli ya esali wenda wao haina wakati wanzao esali ya ngio libro ilirumishie haina mrikao leo utajio yasaidie fikira harmale suala lino mwana Mahamada abangi abo kabati wode mrunjwao ukaya haparokana ticket aunge na tiketi ya daula haki ni mwana mali Taufik hawe ikaw leo saliyaha yonde sali rumilwao shawata tiwalo yabo nuwaze wa hatu walo yabo wabusikado waone harmwe mabangu ya hatu ya hemikonsi ikaw ndo ilio rangu 2019 watarjiro wasuli leo mwana Mamada mashallah yala fue kesto inu ya he imadhamana kango juo fundi baiwe mruko utsanga haku warumensinu hamadelu juwa hamadelu wa hamba wanronji wa uendao ujitekeleze kutina message wajoambia wanu madhamana ukarago juo kana rangu hale ze pakimra dabi ze bambi wanronji wajusu movement husuze biezinu nongono kana ni wakati so darifanya mezi mili ba kartu juwa zerongo zuru dadabi kutina message wajoambia madhamana wanu yukana walike fikra ngamwelewa armali swala hilo kabla ran jaljibu ngamjiniko mimi lewe na saha ngamjiniko mimi lewe na saha minajinika yo fursa ya kutimilia au ngamodingoni mwandu kaundo watendea movement ya leo ngamodingoni mwao ilili wasulishi na misilenge miadi ya ukaya ngamjosaidia aramira Dr. Zileri kayabo lionesa ukangabjo saidia techniquement enamne kaonde zonongo zijohenda hata ziwasudi banu ngabo tofauti ilonziro tofauti ilonziro bando kaya wako tendezi movement amane hili wasamba hizo wote ndese tiketi ya politique yone kweli haukari onyo fakimradabi womrikao hakausaidie movement presidentiel yabori kari wono kaya weyatendie movement wiyo abongo hakawona ukandese ngutongura opportunity ya ushinda ya wasudi serikali ya wasudi hawa ikaonge mongoni mwanzo wa movement presidentiel ya Asumani Azali aboko ya jombai mwanama zuki wangu lavani bona wala wonsipia wakaujinjia harma endenio mimi tsione ukaya leonga muone ukaya haina decret ijo urengo abantu lewone mwana nkomori ulo Marseille kuzusan uhandisa zenongo ngejo fuzu parce que wonde mkomo rekangu chukahirenga hamvuyu yafanye mvu yaziye wanduke kwende marinyanyi rekangu chukafanya mvu yaziye ikiwa kwa rengeze bie warumwazi agency almuradi ngamu amini ukanga bajuka ya solution ijo parhaniha e samedi ika information ibeshe wa komori wa ikubali ukaya disons rifanyawe barrière ya uzia 2022 en roti hule bie azihu majana maili basi kawa komori wakubaliana mwana Mamada ngamfikiri hama ikati mvuyu zigongo technique gazjovira karnao hula bie ha 2000 euro umahauchao ikakweli kubaliana principe shande kaya barunga matafauti ya satena njorelewe wantu kakarnao na raone serikali na mshiendo nono
shaba sarilone fikira rifanyawe fikira wallahi karna ujwari kenti sine serikali ri hadisi il forji hadisi za sisi wana wakomori il forji hadisi za sisi insurance au hindi ukabo deja abori tofautisha abosielewa il forji abori tofautisha bongo zone sukari tofautisha oui ani zinongo kalazimu rikebazima mandi zoambao zinunungu lazima rikebazima rizi hadisi au bazima wa hatu ngeka wakati yonga wenda parce que banu haina ndongo na razambe no ban quelque soit namna rilona upaleri riwani yawe zi ya kifujari ni lawe sha ngasina namna ikao maudu bei kwa baja daula ya haki ngemio mipaka hamada yinu ihadisi lo daula haukaye mipaka izono ngikao ngasikutaji yao relation izono ngikao ngasikutaji yao namna ya ukaya mbeseye na msemanda sera mwe ukaya yonde minister ya he transport do wajoko fanya mramedi wajoko intervene harumase hadi siso hata nungwa mara iso separani ni kana bane minister ya he transport yonde daula ngosho hao idhan wakati wao na daula kojaja wakati sina daula rekanda ino rekanyo jina kojaja shaba sagari paranao Kikomor rendera kenti rambele shawiri enga mkubalio bwa komori l'an 2022 rihule biye hariya zihuma jana maili le suala dilo de suala le ndola kaye 2000 jao enga rukubalia nao si wa komori rihule biye ya zihuma jana maili 2021 2022 rendera rudira rihule hazihuma jana maili le suala dizo ekari kubaliana ngardudu somono ramberi kubali doula biazi umajana maidi akarja kubali ana njenziani ema technicien waile wao no ustarabu no na ndongo hamada zinu wanjenziani kiafika sheka yusho deja shisparhaniha ngisho ngasifanya uzazazo hizo bomana mamada Ivan yabonga manzo nwanduka samahani naam alo bamshio Tikabokana. Naam. Arma balama yosono goravira bantu rakapse chijibiwano nrondo kana uonesa bizika hulinda pasko kalibru oneso kana ngawe ngwambo kariti tafautishe au tafautishe bahonesa fikira zao umana mkomoni pasko ila dimari wanieze ngozino ro wanenizo chatkana no sokana hama kesto inu kahene sabaja vakansi botsubu handa jansi bavuni wona wazibandi wazaza hato ndo kwa japashia wende uono wazini wazepie eske swala inu wadaratimizi umpango unuraka uhadisi banu bazima asonsi pia wono ke swala inu ngona kalima wajanza uenese buhari yabo hau gono kala mimi mwana amada misimrwa nongo amada hizo nsuzijua wono nsujua nongo zabie na chao mwana mama da mana na kaunja rompango ili ntafautishe zenongozino ronsipiari elewe ukaya uharuma umkonti wa 25 uniti mkonti wa politique uniti mkonti ka oleo selewa sayo abenge mimi selewa sayo sinabshinda ya ujumaa hapo mwanama karabi okay basi akaunga mjwa ntina hatamba amba marongo njoka wenjeza ujumaa hapo aukantujua ngabo izo okay naam atukati shukuriano nondo pana gojokana yunus alekawi kopa swarwezi so haku tishkurano nondo fundi mwanama mtukufu fundi bae wa shida wanjabanu onesaza fikira zao okango juo kana madeli na sababanu inundo koko haina usiku wanotsojuha wabakale ngabo movement ya wani abiye karjapano na baba hanu ujahone sababi kaga usoni baba mwezero ngo hizo tikanga usoni kaga wadhamana amadeli wahamba shanga wedingoni mwandu wao kulinkwa zitso ushindura mbokana wansi wanuko wahimi kidhamana kawanu wanruwa wa azali ya wahimi kidhamana kana wanruwa dabla haki chawana wadzahatu kwa kwa japaro hujar mwezero ngo hizo watsaharu mamada zinu abungela dhimori tafautishe yokana mimru wa daula haki au mimru wa azali ya mwongo nesokana ngela dhimori dirake wazima ukana inuno ngwekawa iruhuso tipi ya bunge mimi tipe shamarahaba eli waune sababu za fikira zao shela honesa ya ukana
gabo wanru ko mwendo wakati harma vakansi wabua agency wakati ngarunda problemu welewende chawani ila njaka hamba kana leo uone semsomo boharisha tikahamba ili kanga wana naswa hau uwasui awajonesa ukanama wene swada zatu wanu hawanyanyasi kao wakati halaliha alwa suala mada hinu kaba hinu wanungo do onese namna yo shida wanieze ngo zinu suwa madelu hamba ngandora kubaliane ndore ngabie za 2000 euro au ngarandora harai izo pia zumkinishiha shabo hari yabo yukiri tena mbraune sam naswa hau ahadharisha wandu kanango jukana wandu soka wandu kume wandu rumengo miraro ndo adhulumu mapesa yotsirongo nyangu sha alhamdulillah tishkuria ilira fanya mpango unu zakabri habanu tsinongo zinje amadeli kao kuelewa zora kamba banu hata unjia nono waridunga banu shakari jaka unjia kiujizi au kana risomo au gasina mvua au gasina chasu wa komori kao eswala inugeri tabisha haku yoka haina wakati ngarichungo parasa problemu zokana leweze biezi heya ngabo wajua na barabo kaze tax ngizo hali inde mana ze biezi heya o na siri faya tabu hiti ngarambo kana arumazensi ikawa ruba libao taxi ya rahisi densi ya hatu haizo gariwanao kana hamabe sengabo wanukao kauli daba au ngabo rabo buhari bangere kaupara imababana wale Mwenyezi Mungu kale le jwalitso abaha zinongogizo nziro ngaritabia hangu relatso wakati mwinji daneze mali ejo katende anuka mada zinu ya zifanya ukweli baturi mdunge ili rishinde rihundre emarunda watukufa komoni ngafikirukana izonde zarimisa banu ilizobai dokaone sokana litafautisha rike maswali darmwa ndongo ikawa ngajuri hususon sipia dokana leo wefa mruwa dabla haki sitoka bazima wefa mruwa wa mbungu wanzo azali sitoka bazima ebonge abarka upara yokakairi rike bazima rirensi wasokana kamdarenge biali baula harenge nganda monesa na mungu jukana ngabo tujoshida ngasanwa mesha loma zero ukana leo maisha faransa ya hea leo mrugu limamili dosa yoke tuto shamarongo chamunge tsungoida mwenyu mba factory na jao ya mru shida fanya barongo au ya wahe afenja zengo ngizo nziro sha garombo mungu zengo zishanje kambwa benzi aizo yonde mane kaorija banu jeri iri hadi simbavi kimana mkomori ukana zengo zinu gazitabisha wanu suala mada yenu inuko ranzika sina maha haina maha watujo bangu wajuhawa waniepie wanietuan katika pora sule bunge garombo mungu yesi mgajale watu wajuse muvuma yenu wanduare mgudingo hiri ilielewe rikebazima ritafautisha ngo za siasa na rogo za ruhusu nsipieza siasa eni mngu joba kino pando wa hahe iza hatu rikebazima izo ndizo rajutsa ilielewe namna hiyo banga aminio kwa wanawe bana yenu kwa tsuwana na mimi shangwa wanao na wanrikao kwa tsujibi waongo unako ngwadhulumwensi wa wanao na abunga muaminukana wajua rema heze fikira za hao wao ndio wanao siasa kweli shawale kangwa juu mabanu wala pize rinjwana shahatu lila pizani kama aminukana baraka jelewa eli ya wanasiasa wengabo wodo mpango kao urimisa banu garjutsa samaha hini namne kao rinji abanu rifanya mpango unu watujoka mduba vuni hambe banu wingwa jone sekaya gemru hindi bange journalisti kabatu journalisti banu kabatu ujiz sha ngamjoka na rangu hale mihima banu ikaze fikirangizo tinti kangizonde mimi na mkomori mi ujeleza mi wone sasa fikira zangu babi na ndio shida au kiasi njo waswili ebonge tsonokana abo swala ino ya haja lazima hime banu rishemeze rike bazima ritafautisha relokana zilfaida za tunsi pia na utsahamana ma baada ilikao mtukufu watu fundi mbaye ni banu au de sasa fikira za yarma swala ino watukufu komori kartsa ma marabili ekanga mbona ukararinjia nai au na banungo ko kartimjizi wa hazo karija kaunjia nugoza kana haruma artikli na jao sharika hamba ila namne kaungi wadhi wanunga wanao kanga tabi hao aina mwa garjona na wakati wa saya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh salam.